Paham lo? Asep! Bocah nang ndi sih? Ya Allah! Main game ki wong. Waduh, pelanggaran banget. Sep, Met. Mati lampu ki. Weh, bocah. Buset deh. Wah, bener-bener lu ya. Bocah nyiram-nyiram gua lu. Buset. Wah, udah. Udah, dia kabur lagi. Kejar. Weh, bocah. Met. Apaan? Met. Met, bangun. Jadi bangun. Kenapa sih? Kenapa sih? Ini bocahnya kapan ada di sini ya? Memet, Asep. Juno kie, anaknya Tante Dona. Mau dititipin di sini. Anaknya Tante Dona? Iya. Lo kenapa sih? Siapa? Apa sih? Kenapa sih? Lu inget yang tadi di mimpi kan? Ini bocahnya yang bikin biang kerok ini. Yang bikin kita repot. Mimpi elu. Emang gua tahu sih kepala lu. Maaf tante. Iya nih, Mama Ke, Memet. Iya. Aku numpang nitip Juno ya. Soalnya besok saya ada seminar. Takutnya pulang malam lagi, jadinya aku titip Juno dulu. Udah Dona, titip aja di sini. Pokoknya Dona tidak salah tempat menitipkan anaknya di sini. Memet tuh sayang banget loh kalau bocah cilik. Jangankan ngurusin si Juno. Ngurusin anak kecil mah gampang. Anak gorila aja bisa Memet urusin. Selama. Ya udah kalau gitu ikut Ya, ya. Memet yang gendong. Gendong. mau berenang kan? Ya wes tenang Dona. Seminar baik ya. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya. Iya, tolong jagain anak saya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ayo, tolong jagain ya. Iya. Dadah sayang. Dadah. Oh, tayang. Ya wis, Memet, Asep dijagain ya. Tanggung jawab lo jaga anaknya. Ya makanya. Anaknya masuk ke dalam. Udah jajan jangan lupa ya. Starternya sih motor. Ayo dong Jagur. Lu kan temen sehidup semati sama gua. Apa jadi mati begini? Oh, pantesan gue engkol susah. Businya kotor. Lim, lu punya amplas gak? Gue mau ngamplas busi nih. Dagang lele, amplas ditanyain, kagak ada. Waduh. Min. Lu kalau ngecas HP udah penuh, lu cabut. Ini nih namanya pemborosan listrik. Pelit amat sih lu. Orang pelit nanti mati dikukus, tau kagak? Lu. Cabut. Susah dikasih taunya lu. Min. Bini lu tuh, nelfon. Bini gua. Tuh. Penting kali. Ada apa sih? Tapi tangan gua kotor nih. Gua pinjam kobokan dong. Ilah, beli. Ya, lu. Aja lu tuh. Kotor masalahnya nih. Ya, ilah, Min dah. Udah minta ngerepotin, gua cipratin lagi. Apa sih? Buruan tuh. Taran doang. Bercanda kali nih. Cabut! Cabut apanya? Waduh, dia beneran kayaknya. Lepas. Wah, kesetrum nih orang. Buka! Cabut, Lim! Lepas. Apa yang lepas? Waduh, Lim! bahaya nih, bahaya. Iya. Lim, mati gue mati! Lim, bukan topi gua. Iya, tapi apaan yang dilepas? Ini. Apaan? Cabut ini! Listrik cabut! Oh iya, setrum. Ya Allah, Min. Sabar. Ya. Alhamdulillah. Min. Wah,
Maaf ya Min, gue kagak tahu. Duduk dah. Lemes gue. Minum ya. Waduh, sebentar. Ya, lu diam dulu, diam. Dik, ini kayaknya udah waktunya aja nih. Ya, lu aja nih, cepetan. Siap Pak Ustadz. Pokoknya mah masih mau beres. Lumayan Pak Ustadz. Buat modal saya di akhirat nanti. Insya Allah. Sep. Ini bantuin gua, buseng deh. Lu ngapain sih ngebaf mulu dari tadi lu? Ini operasi kondangan bocah-bocahnya. Kabar lu bawel banget sih lu baru main. Ya buruan, Gung. Kenapa-napa ini ntar. Ya, Ya, dimati lampu Pak Ustadz. gimana ambil senter? Iya, Pak Ustadz. Ya. Lu ajan aja, Li. Baik Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini teh mati lampu gelap. Saya teh takut gelap. Masya Allah, Cek. Ini kan kita lagi di rumah Allah. Cek nggak perlu takut. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Takutlah hanya kepada Allah akan siksanya di neraka nanti. Paham lo? Asep! Bocah nang ndi sih? Ya Allah! Main game ki wong. Waduh, pelanggaran banget. Sep, Met. Mati lampu ki lo. Nyalain lilin kayak apa? Kayak cari apa penerangan gitu loh. Met, lilin, met. Orang nggak mati lampu terang. Juno nang ndi ki Juno? Met, Nah, Sep, di situ Juno. Mama Ake lagi gitu lah kan lagi warna-warnain dia tuh. Oh, bocahnya no. Sep, Met, Juno nang ndi ki? Di situ Itu Mama Mama Ake. Ake. Ngomong mulu Mama Ake. Nyari pakai mulut masa sih? Tanya sekali lagi ya Mama Ke ya. Juno di mana? Di situ, Situ. Mama Ke. Tuh, situ. Ke Mama Ke emosi ki ya. Apa sih Mama Ake? Juno mana, Memet, Asep? Ya itu di situ. Di mana? Waduh. Sep, Lah kemana? Ayo, bocahnya mana ya? gimana ayo? Hilang kan? Juno, gimana bocahnya? Aduh, Met, jangan bikin kacau. Anak orang dia, Met. Aduh, Dari tadi dia main di sini ngegambar-gambar Mama Ke. Memet, Asep tanggung jawab ya. Cariin sekarang. Pokoknya cariin sekarang. Aduh, ya Sep. Buruan. Iya. Awas, hati. Iya, Pak Ustadz. Peteng nih. Aduh, Pak Ustadz teh bikin parno aja. Lu baru dikasih gelap begini aja udah ketakutan. Tadi kubur juga pada sendirian. Kenapa sih Samin? Dia tuh ngecas HP. Lu ya Maaf. Tega amat sama gue sih, Lin. Maaf Pak Ustadz. Belum lah ini. Jadi dia ngecas HP, terus tangannya kan masih basah. Tuh casan main cabut aja. Ya kesetrum dia. Bang Salim, Bang Samin, ngecas HP itu emang sesuatu hal yang disepelekan. Tapi abang nggak boleh nyepelein itu semua karena bisa bahaya, Bang. Tuh, bener nih apa yang dibilang si Mina. HP-HP itu jangan suka nyepelein. Pak Ustadz, eta teh naon? Makhluk apaan itu ya? Kok masuk ke rumahnya tuh Lela? Lah, gimana sih? Ah, Itu. Mana sih? lu pegangin, Lim. Maaf, gue lupa. Astagfirullahaladzim, Lim. Lu resep banget lu. Apaan gak ada apa-apa? Masya Allah, Cek Kokom. Ini tuh emang mati lampu. Tapi Cek Kokom nggak boleh takut seperti itu. Nggak ada apa-apa kok, Cek. Tenang aja. Astagfirullahaladzim. Ribet banget dah kalau mati lampu begini. Mana gelap, lilin habis. Anak-anak kosan pada kemana sih nih? Sepi amat. Shirley, Ona, Sandra.
Bismillahirrahmanirrahim.